Ni tariki 8 mweri jwa ithatu mwakani jwa 2025 na ingukugwa togeni kiri nteto cietu ceru thaa mugwanja mbita Maureen Kinya tukiambiriria nteto iji akari ntere ciogoti ndene ya Igembe South ni batigino gwa nyuma ya mwekuru wa ukuru bwa gatigati kuragwa ni antu bati kumenyeka na kumuratha na mugwi mwekuru uju aretanitie na mtungi umwe uria kagitene gaka ugututira uturo bwawe sibitari-ini amaramari baba baririkana kwenda kubayira maketha jao nawe agikujira Achibo Jerovasio Musheke nethiritwe akiuga ni baguchwana na thuganirwa baba. Dennis Mugendi ni agutwambiriria na kirigaki. Ugwati ni bukujiritwe na ugwa ni bujurite ntule ne ugoti marega rigi nkinja na tira gishoneke ubunge kya Igembe South bone nyuma ya mwekuru umwe yakomekana tambitris kamami wa ukuru bwa gatigati gota uturo bwawe nyuma ya kuratho na mugwini atunyani ndire araumite guketha irio mundene bali na yekuru bangi tato ita tumite Rwanda no tutware antu bathatu atwika riu tugwithira ikundi kya antu batanthatu Andere ya ikundi kya antu batanthatu ndo ndayete murigo uri oyo ndayete atwika ndasiari thaka icelero terero yasi alumokire ndake moye na masete ongi nare amegwe irare amegwe ora alumukira masete yere na jo yete ontemanga adongotha antema rongi no na kumbeleta megwe ona ratha ino makire amino makiasio golelo akiona akoringwa masete na mugwe yura na jua atirima na jua amuntu akibara enderera ari amterwe jaro ni ora anda ikiri njara iyo muthakora ngire njya ndona kamwebere gakwebera au alutele no ntuntu bwo ka ndo mburaga patu ikariu nkona kamwebera ucerwero ino makino no ntuntu na gwire au iro muthako gwenganire ago ito tatu kiuga ambu anda te kiuga ambu patu ikabana obejete beyeto ututevya atirima na wamba kaira so tuika ikonyagara cionthe sieta no tunyeta inde sieta nyamurigo yura bandare ajuo kwentu kwa Jumatano ndio ofisine ndaringirwa thimo ndamenyethwa kuri ndakaciaratha mwekuru wa Tambitris kamami wa kuma location ya Nduguto ndio ofisine ndio yara timu yakwa ndire na mantu au tuita twethira ndakaira cia tekete mama na bau ba murathire bonde bakumatuka twacokera ofisine turaraniria turabanga ura tukomba kubagwata nikenda twabaikio kwa polisi paomba wiko kotini. Kwa hivyo mwanka thai no tuswana thakayu na gitendo yatendekera kya mwekuru wakwa aumite mundene na antu kinya bakumenyekana nontu ya muthako mou agiti njara indamwete ngugi yonkariria munda 2021 akirira mwere okwa ndari ndamwete ngugi ya kurira munda okwa indete itwathianie na ndamuria mbeca ciakwa na ndiro muria mbeca ciakwa ndi na toumano na kuma riu gwatwika tuti ngugi tukendelea no ringi na ndiguni na ndigari mantu yau utukuwe kitendo kia karika indare around na ndakira ni ndaka twigilo tutsie na twina robo no ntu ndaka tuonere na eba menyerete gutenda mama oragi mama very young na itukuya twestimu kitendo kila na tukunya pore no tubwanja ngwitikia igitare ba menyerete igitara maketha niro ba ya kujira antu into na lengo yon bera ni kuya na nya kwenyangia kwa hiyo ronkuwa inyare igitara tene re kwetha kwena anunya ke Biblia mwekuru kana kare gatauragwa ni atabeta kuraga mwekuru na kana kare batura waburu uraga kaije nya rondere auraga tauraga kana kare auraga kaije kuba kitendo kwiki kesa Sibonjero Vasho Mucheke aliugaririte ikarikare gukirirwa na thirikari ni ambirite musako jo gusona ndaka iungiti untwerite akaribaringage riboti nikenda kwebeberia biura muri kone gikundi kende gikarakarite nontu tariki 25 mweri wa kenda 2024 twarira musemano yo munene nkinja ira indene Nduguto location na musemano yo ari security team disina mbere kurita ultimatum ya ndakayu ba surrender para kwenda kurekerwa para wantuko kadhaa na baba ingi baraomba kuirita para eta kwa polisi baraomba kureka kinyanga irore na baomba kurekerwa so
kire ikundi kira aba baingi bamwe babo nibo barombere gucoka ringi bagwatanira na lengo yetu itari ya gikundi kia icoka ringi ni ura muntu ena irundu bibie itari ringi utikaumba kuelewa bura mibango yewe kari kwa bacokanira antu bakai kire ikundi kira kiari kinene kia nduguto na gika na bau nibo ndaka inyanya ira ikwita ikijaira antu bia kuria na bena migwe na kuro itugereje kubagwata mageria 3 gukethira kurira bena cio ni kurigiria tubagwata no tube mama na kuro o around kuro 10 rira twakweria araba mami kurira ciaria bakamea kwina atari bakamatuka kwa hivyo no tubatu na turi atongere bathirikari tuna mbinu nyingi tuna mabango ra twabangire tukamekisua amo kwitha bena kuro ciao tubakamata na tubaikia kwa polisi inkoromba thirikari run John Paul kwena ntoe wetwa ya nduguto ninkoromba na kwenda guko neno tumbise wa mwera no ritangwe weya utwakire kituo kia polisi arankenja mulanti nene ala kwena kiwanja ya public nengwetikete kukosi no gintu gikene ki thirikari na tukariga no salama bingi na askari baba ugoti ara ora polisi posia yareo ibashokwe no tukete ibaro bakiomba gukwara ora Dennis Mugendi weru wikendi nturene ugoti wadi ni akachio Igembe South County ya Meru. Arimi ba mira kuma ntere mwanya chia mwathi ni bambiritie gutarathara kumania na kimera giki kia mira kuma taboria mwandiki wetu wa Antito Nicholas Chabari agutariria ni bakuromba kefis ethirwe ikithuja kenda gutigirira ni bakumenya na thina ethiritwe ikiuma ndegilaga ngwa wikia omera ndati wotheri kwa igitarira ja arimi bamira baithiritwe baikujira mira yao kunyara igitarira mbura yakea na indi mwanka athaino ntere cia mwathi otayari mira nyanjiritie kunyara na batikumenya gitumika mira ino yanjirie kunyara ikiriku boba kithuganagia nombe kwithirwa imbura itagana ila bioti biomira pio na kinya na turima yakora bioti biomira birathira pio debi tuonete thaizo tekwaninya bia kuria ana beto bongwa kabatere nya suguno ntoba wache bia kuria katukuri thirikari eto sugulikere ko sana rutero ro Igembe North nontunya nara konge mirere Igembe South na Central nara gutumyura oba na kwetu wetata oba na kwetu ko rutero South rwa Igembe North lakini nara South kwesawa na Central kwesawa inoto gimbilenyo usalama weta kutumira no genda tona mbia se kureko no kwetu nontuko kwetu kwari ata ende bo beta lam nara ura thirikari rero nara bomba wasi oba menyethia kwatu kathe mnyena omero yonte nambi enamira kana Igembe ronte na tianiari namira no we ontoko no kwetu utire tafadhali yetu ni yibo kuona ni aregira koma nero maburupio wende mira yetu na ni tutethe thaino kuona kilemete githugi ngai ni cethete na ngai yetethete batu ni bubu tumaone kinya mira yetu ikiuma wati nanga bwetha bwe muthetuine no ndwende mantuine ya muthetuyo muno tutumba kumenya lakini ya batu tuwani kura kutu ni kwa sababu nondu mira ni kuuma no tuwache ngai no amwe no guiba kuga kinya gwethirwa ankiama ya kefisi ni ariongire ntere ino kuthiuruka ikitwaga athina iromba kwithirwa ikirumagira mirana utumayuma boba taretero ripoti na endi bakuromba ankiama ino ni chokere kairi no ntumirana anjiritie kuma nikenda bamenya uchunkuni bukuthira na bamenya ndawa yongwa niriku rwangirwa kefis rutongoretu ni mwezi mwe tontorwaki irwakinyere bola sawa lakini gusokera ripoti utiwa betatia uteo basokire batwira kethe na inyisia wacia mburake kana ni cia mirimo yeko mimunde na yetu kana kimira yetu kokwe ene tutelewa kethe ni mbi no tipo tugona bweko bo tebe ya kinya baba ya kwenjo tebi babwethia onto be ya benya na baita na batitoko tutethia no kamire twita na mbere kiuma ni babati kweya batwani athina yo no ntoba kwethira mbere toma lakini rende ni uma no kwethira kwebire ndebe utoma yetu ne koma kabe batoliera nikenda tukomba othethuka turenda beyere nge batoliera na bacoke batolera riboti bobweya no tethio kinya gwethirwa nkiama ya kefisi ni ariongire ntere mwanya cia Igembe kiraithagiria athina ino no endebo warimi bariuga batona machokio bamenya wethirwa mira kaina thina ya mirimo kana ibonge bwina mira ino kuma mwathi Igembe North Beton Class Chabari
Mary Mwangi uria ni DCC wa gicigo bunge gia South Imenti nethiritwe akiromba akariba gicigo giki bakethro bakiugia mubango jwa utungata bwogi majwa SHA akiuga kinya nteto iri kuthiurukwa ni chia urongo na mubango jojo ni jugwita ngugi arite kiri kigomano kiegie kwaririria antu arume ni kenda gutigira ni bagukira na kinya ni bakwaranira na antu bange ni kenda kwebana na mathina ja kimathuganio. The Social Health Authority is operating in all our health centers. Kwa hivyo tunahimiza wananchi wetu. Wengine wanakaa tu manyumbani wanasema SHA haifanyi kazi. Nataka kuhakikishia kwamba ukienda Consolata Hospital, SHA inagharamia ile mahitaji ya hospitali. Ukienda all our public hospitals, SHA inagharamia. Kwa hivyo hatutaki hiyo propaganda huko mashinani, watu wanasema haifanyi kazi. Tafadhali enda kwa hospitali na utaweza kuelekezwa. Ni migambo ya DCC wa Imenti South Mary Mwangi akinyiria kariba kothia mubango jogi mwamwire jwa SHA juria kuga ni jukurita ngugi aritite migambo eje kiri kiuthwano gia kurubonthe basabrokation ya kithunguri wa ndini ya mitungu kiuthwano kiria kurubaba ukari na mauritani mwanya jaraja kabokiria kimuturire kumakire ataramu mwanya nikenda tumba kwebanirua na stress na manto jaraja kureta mirimo ije ya sukari, mirimo ya blood pressure, mirimo ya heart failure na mirimo ya cancer mono ere kwijania na manto jonthe jaraja konetie nya kwaga mirire imiega. Pia wamefunzwa maneno ya mental health. In Meru and nationally, 1 in every suicide, actually out of 4 suicide, 4 of them are men. Kwa suicide deaths, out of 4, 3 ni za wazee. Na hiyo jambo limenitatiza sana kwa sababu tukiendelea kupoteza wazee na suicide, committing suicide, wazee wanakufa kwa jinsi mingi sana. So nikaonelea kwamba tunaweza anza kikao cha wazee ambazo wataweza kuvent issue zao. Pia tumehimiza wazee pia waweze kuchunga jamii zao. Mzee lazima atafute pesa mfukoni. Mzee ambaye hana pesa kwa mfuko utaweza kuheshimiwa na bibi na watoto nyumbani. Kingine akuru baraba ugite ni untu baingi bao bari kwa bagatiga ikuru bao bari ntigwa baguchwira untu buntaira na nandi bari rombe ikuru bao batige kuba stress na bedire bake bagwata mbaru kenda kinyabo bagakare gitarira janthi gurune nenyito kuromba ikuru bau twatiganja sietu bete bamenyere akuru baba bo to stress muno na matata ja maingi mbago to amarando ja maingi ja moyo tutikumenya na itokwirigira baka improve on that kenda na baba turekenya tukaranga gitare raja ekuru betu chiumie ni buru kumbikishwa utemwo ko mwekuru nomwe uratuma mukuru wakwa ituchiumie buru tumikishwa ekuru na ranturene ekuru betu bumikishwa utemwo ekuru nomwe urekira mukuru wa stress ikiendomba gukuja ngaraka muthiene ni baugite moritani jaja bakajongera munga kiritwa na toto tuweje na kinya kireana bao banthaka kenda kinya borira baukura bakethera bari na moritani na mikarire mega. Vijana wazee wanapatia mababa zao stress juu ya mashamba, juu ya mambo mingi. Tumeona hata assaults ya wazee ya vijana wakiassault mababa zao. Hiyo sasa pia hiyo that is a criminal aspect na hatuwezi kubali. So tunaomba hiyo heshima ya mzee wa Kimeru na mtoto wa Kimeru kwa mzazi wake, kwa baba yake, kwa mama yake. Makithunguri wa ndini ya mitungu gicigo mbunge kia South Imenti ngiripotera tetoshe weru weekendi ria kwarietwa ni Mutugi Kare. Eta na mbere kurumira nteto chietu nchokerete jumia kagita agate kuraja nkumenyithie nteto nkuruki.
Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubo gitumio kwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cia mathiko kiri Kameme Kaweru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM Kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana uringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe weru bwaku atugukinyirie ntumwe kware okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. It's game time. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. I nominate myself. If you're on Access, step up to Family and we'll step you up to Compact. Hakuna kitu feel better than putting a little bit in but getting a lot out. Step up and we'll step you up. Dial *423# or download my DSTV app to upgrade today. Watogeni orengi kirinteto chietu cherutha mugwanja angichokera na chonkuruki OBC ya mubunge ndene ya gisigo bunge kia Buri niwe mugambiri ndikire nethiretwe ikirekeria ambasare ya munganajwa milioni 1.9 nikenda gutigirira aritwa ndene ya gisigo giki ne bagwita na mbere na kithomo kia onkuruki achiari ni bethiretwe bakirombwa kwithirwa bakiritaniria na kinya kujuriria ambasare ji kurio nikenda ontububu butikethirwe bukiangaratania kithomo gakimutegi na rugonoru. Nyuma ya wetera wantuko kathumba indi achiari na aritoba kuma gishigo mbunge kia Buri benontuba gukenera nenu nyuma ya obiche mubunge wa Buri mugambire ndikiri kwambiria kunenkanira basari kiri chukuru cha kwenuka chia Buri na nara alitoka thumba bagunikite na basari inora obiche no yambiri tena wandi atimao. We are releasing bursary that is for today and for the subsequent 7 days kwenda mbele hivi. To release bursaries are only schools which are just from Buri constituency. Schools outside the Buri constituencies and mostly maybe boarding schools, you shall have a program after 2 weeks. So you're only releasing for day schools and boarding schools within Buri constituency. Na mheshimiwa rindikiri na ugite mwana wonde wa private bursary akahewa basari andi na mbecha iji chionde mheshimiwa chirikinya total of 71 million tukinya kurekania na basari nkuruki mbetone ruteto kire achiari na arito bakebumageria kwa wingirira kagitaga kuyuriria basari gakinya so itukuria achiari baburi come next year tafadhali to apply ne mbecha iji nikenda tukomba kuona na ana bakomba kukarabwega school. Sasa serikali hapa imetoa pesa sio 50
sio 100, sio 200, sio 1000, lakini 1000 na unakataa kuapply. Sasa hiyo ni shida ya nani jamani? Indetore kitwa na gikeno kinene na acheri barabagunikite na basari ino. Nitukenete muno ni MP witu ni undu wa guturirikana na basari nigetha ciana citu ithome. Tukauga Ngai wa moya marathime, tumeona na tupenda tuteithikite tondu ciana citu ni guthoma. Nkukipwega no ntubwa mwesimu wetu no ntubwa basari watu ano igatutetheria muno kiri ananya kugurira irio ntukure muciari uti uciumba kwe muciari uti uciumba tukugibwaga tucokia ngatho tu na tukuibwaga sana kiri MP wetu itumwendete muno na tukuibwaga sana ni untu bou atwete mbasari itutethia nontu ni kumba na tulirite ana betu okagitania kukeni wenga ori mutetheri wa Mugambire Ndikiri na kuromba thirikari ya kaunti ya Meru bagatigagira bakunenkera basari kiri mwana wonde ora woyoleritie mbasari ethro atongeje babangi twathurire iba kureterwo mwana ngiri 3 jaire Ndikiri areta na arua todo twina thine fees kana burenda ri Ndikiri na wagwate mukondo aturetaire makobe turirwe ni anaba tuthitha yo na nkwenda ku address our county government tutukurwa na maendeleo tafadhali ana baba bondi ba private basari cha county government ojore ba private basari cha national government ana baba ibaye basari ojore ana bangi bakwewa county ingi especially MCO Timawand babwe ana ba private ana 2600 nambasari ile bwadirisire imbasari chiana 500 then Timawand yonde ana bau bangi batigere ana 2100 na betre umagisho mbunge kya Bore ngeripotera wero weekend nyokambitaga ki Mutegi Nkoroki ya biashara magana jana rungu rwa gikundi kiao kia Chamber of Commerce Meru ni bethirite bagichemania nikenda kwaririria mantu jaraja begi. Nkoroki ni bethirite bakiromba atongereria ndene ya kaunti ya Meru gutigirira ate ni bakwithirwa bakiinyiria mantu jegie mirandi iya witi na mbere. Turategere tuona kuma tukuringa kura miaka iri ya nusu ikuthira no tumtwarie mantu ya development tumtwarie mantu ya maendeleo ndene Meru wonde baria nuka pingoju na nuka pingo na nuko na kura na nuka divyo na ye antu biashara bo atu na tukethora ndi katugusetero agenda ni antu bangi na naro antu biashara more than 400 businesses bauga we are going to set our agenda itu tukari mantu je tutungwa na itu tukaugora tukonda kuithirwa no tutitogoti na itu twandikana no goti bwetu tukonda kuthinga tumenye twitogoti mbese ire tau ciutumika anti bakurira mugutano juju anti bakurira mutindo juju anti bakurira no tutute siwinji utitaunienge 10% coverage ya siwinji dene town utitaunienge kariu tuburi tekoza tuna 70% no tutukuria mbese na na siwinji mbese citirwe almost 10 years ago na mbese ireitwa na ngogira itwa na rakuthira na ntaigwa ntubetu basiasa bakiuga tutena siwinji mugutano siwinji antu mugutano abakamata matangi bakamata siwinji na matangi na rori mona ro shiringi 10 kenda na nandire dwana we no hoteli ukadro wakamato kimira mangiri 10 biashara de kuibuku so iketo wana ande antu biashara na twikarante guru twibange nonto barabange bibangite this our time now na twibange enda tuone nyambe jira tuguita na ira tugura turite kinya sauti yetu irio tukero ake mbeca tukurite kario no mwaka dogo na public participation tuiro igaitu kario twitikanirizo gaite kario kenda na tu netumba kumenya ora twatethu kadari mati tumenye mati Meru titauni nyingi kama taro mati na ru tractor 1970 ne kama mati na Meru na inaka tangi kara kama ta kara tu kinya tani mu towns na towni chietire na ndichi china marori jara jakunika jakwata vernya mati igethero ikamata na ini kitu kuga mwankana ndi no tuburi ndu mwaka tu na purani njaga ya ntoba Meru na ntoba biashara kenda tumba kubanga biashara yetu bwega na itukuria kinya Meru yetu nonto kwena project the World Bank
ya kuthithia municipality mbeca ira gucoka nontu bokuchania kwa siasa mbondi tio kwinto bitu kurukwa bira World Bank bakwenda na World Bank baruga gukinya gitarenge ka project iwe gata uningi na batu turi oku kitu kuga kwa kanandi no mankanto ba biashara batu twali mantu yetu na tukwenda kutonyithia siasa mantu yetu turenda wali mantu ya maendeleo na wanabiashara tuona ibu bwega beja mwe nontu mumiro ugire kiara kimwe gitiura ganda kwau turona twi Chamber of Commerce ibatwi mutumi cyo kugwatithania wanabiashara nikenda bakaria na sauti imwe na bombe gwitethia bongwa nontu boi batijirwe wanasiasa betu bari mantu jao ja gwitethia na njira ciao lakini mantu ja development miru na mantu jegie oria antu ba miru wamba gwita na mbere gutejo jaragirwa na narwa wanabiashara ba kuija mwe na ba exchange notes na ba banga oria bageta na mbere gutethania na gukiria biashara na ningi twithirwe twina inya industries ira chumba gukuria miru yetu nontu inya miru tutharimi muno na agriculture na gutemwa musiasa bara tuthura representative ina itwe tubathuraga inya turi wana biashara na turingite biashara tukona nyomera tukona mbecha guti mwana siasa warairie mantu jora tumba kureta industries mirweji cia kuthithia processing ya irio bietu antu atwenda ya irio bietu bei besho bitena inya uguri bomba gutethia murimi itubwiri kuthugania na itubangite uria tukareta investors inya kuma nthiguru cia ome nontu twina chemba ingi cia kuma nthiguru cia ome uria tumba ku network nabo turete investors miru nikenda baka establish industries cia andikiana betu na tumbe gukuria mugongo jotu cia miru na biashara ikure uria kwagirite. Nkatha ya Rais Ruto niwe Rachel Ruto nethiritwe akiruguria mubango jwa kunyunyaga eria ndene ya cukuru nterechia Nyatike kaunti ya Migori jojo ni mworoto jwa gutigira ana baba inge ne bagwita cukuru na kinyabari na regu ya kung'ana. Education is the sure foundation of a thriving nation. The government guarantees this right for every child through the Ministry of Education's 100% enrollment and retention policy. This directive requires us to unite to remove barriers that deny our children this sacred opportunity. One of such barriers is hunger. As a trained teacher, I know it is challenging to teach hungry children. Hunger continues to be a silent crisis, impacting the cognitive and physical development of our young ones. Kenya has committed to providing 10 million school meals by 2030. Currently, we are feeding 2.5 million children, leaving 7.5 million children in need of intervention. With an initiative known as Feed One, End Hunger. We have started several projects under this initiative intending to support school feeding sustainability. First, we're establishing school kitchen gardens in public primary schools to support the meals offered and teach children practical skills in food production. Niko gwatanira na bautu ikiri nteto chietu cheru thamu gwanjanga kwenderera ntukwenjega mbeta Maureen Kinya.